Ini don arbusau di kita kimang trekam. Agar day makanya ke MP election. Pak karena itu ko kipat. Kalau papa uai kecikasan. Like a voice of the people party. Kung mangilale hagapon jong MLA election. Kamay election papa pagkimang trekam kitoni. Compare wala ilang tang sawat lu. Henry koki papa. Kisawat kaya MLA kitoni. Habahayin doon tawag kim sunasnap yaki. Mangilam jong voice of the people party. Kibas noto kay kapor jong papa. Hagas sensar papa. Kapala pope volunteer tagariti sensar jong kari India. Nilai so papa. Pan yang ketinggalan ke papa. Mereka berkisawat kemari. Mereka berupaya jom dari negeri keberi kami. Arspa arfue kita hilai don dengkat kami. Kaji ketepi kejom kecai beriu. Kepada voice of the people party kalau ia kepada kita. Ialah pencop yang kami kecil kun persyak ia soka. Kecil job hakaran la ia kepada perkomu ia soka. Bahkan Tom ia kepada expert committee. Yang kawan pembek yang ketua reservation policy, pan pembek yang ketua hak tungkam tunjang, kawan nak siap. Nila job, kuno nila job, mau ketika first round kalau nila job kuno, nama pada sarkar, kalau hapan penkongo, yang kawan tung yang ketua expert committee, pan review, pan pekbian, yang kecing tuna, pan kecing deko, yang ketua reservation policy, kata kadang kecing job. Ang kajinjok to the voice of the people party. Mereka dengan kajinjok, jong rupai pak, jong dengan ri kebaik ke jong kebaik. Pak, mereka kajinjok ke nongren kopi pak. Mereka kajimang trekam ke Nabu Ahmad. Naga mentok MP election, naga MP kopi pak. Wat om nilong kebaik pak. Akari dia ni ho nilapon kebaik pak. Andai kau kan mau kau kipat pak, agak por berinyok dengan jelas kau pura, nyok balai, dengan por dengan sorga jelas, kadang ni dengan cingpu ban penrung jubor, jaga kian asmis, haki cakap puri, panaki office rekam, kenangilam hati kau por kian nyempiang yang kau bukum kata, jaga cingelam kejongki, mata kecingel teli jongka cat penriu, nilalah kain, yang kapan jo ida jela kapura kan hado nelapanom banjo ya kecing laju ban sensar dalade jalade hey nomor kata ko ki patba ngemong kibarit nai habani teli ngelong kabor but the voice of the people party katrang baca anroken jaga makum kata banyak wanra ya kecilong kowe jong kacak beriu kan habangi la panek kunta andon kebaik, andon kebamla. Ya kita kimbang trekam, kibani abu, ya kebandra akmat to papa. Saban songko ke papa. Angkawai kamu kuat penong kenong, maka kau kenong. Panganam syat kala ya kecat penril. Panganam syat kala ya kecat parti. Kabani yang kau benda panseng deka. Ambil ke parti kebasumi untuk kopi papa. Mereka di parti kabrami, gombal kaham, gombalong, yang kita history yang berkini nanti kondisial. Mana ke sampos nem perbikiraki yang berjubli, kajudon ke kebertimai, kajudon ke kepala kedoble uleh. Kami kejemi jong the voice of the people party ruang kau tipada. Kami kejeng kuat jonglo. Kadai kecil lam kedoble, kecil pencik kedoble. Kami apa kecil lam kedoble lomba. Pada dikacau kami, pak mentar biru, maupun scam dia kata. Pada VP kadai kecil se kedoble. Karena penciru, yang pada baru kari kecil beliau. Persesi kau kipada. Kersan dari VP, nyelam yang pada. Ya kaman panen penbah penkrator pak. Ya kan negeri kaman ini kami. Mereka life ho, kisah ho, kisah ho snan teman. Koneksi pun pada.
Problem to kuiti. Tershani kajimbai. Kemanir di Kashmir South. Ahmad Chauble. Panyagi ya kapakom kane kapor. Kom kane Kashmir. Agani kacamye. Nam altatin. Kakakindai tarik. Pada South tarik. Ngenyo i. Ya kata kajimpers kem. John Chauble. Oraskan. Akin nangilam to the voice of the People Party. Man ada MLA election di South Ligi Constituency, Kontot Konmolai Constituency. Kalau pedang dia ketika nongrem to the voice of the People Party. Nama tatin kat kendai terik kanwan, South terik kanwan, panpun scam. Pagbawa light home rail Ligi Constituency. Kailan kontak ke politics kemudian. Berkenaan dengan politics, dapat karton ke sandor ke jomblay ko ipata. Kulay sibon, kulay ko kubi. Kulay sibon saya ketugi kentin. Kibat na pensya yang pernah jongi kini kapor, bagi cikular ke jompi. Pin om ino, dan ni pin om kentai no, dan ni pin om kenriak no, nak kini kena orang kibat ladon. Nalagyan jongi ko voice of the People Party na pagmaulay. Ikin bang kerang niya piba ka South Derek Jongjun. Hinam light maroy siya po para na nababarhi. Iray hinayin ka, bangin tata namalay. Rangkat tata nagasya nagabri ilaw skong. Hati ni kapuar ka pamantapat. Iniyak sa iyo may kachingkan. Na President Baramba John Kapati. Kung talang kapuar ka pamantapat, hati ban ay kachingkan.